Kaseng Kasi Students Union hapok kajelam usam lakit bor yang tem Presiden ka KSU notrai sebngi unit. Rengkat kajian lang usam lasinglan mosor ubadeu sekretari bat kiwe. Mata kasngi kilali banjuri batjungo ya kikato kanengut kitemen kikro jong kathain lang dongdai. Kathain ka badang hap apok ka West Castles District. Kibala shushong ying shong semno kandala bantri bangkata namar baban kijingpang baper. Kaseng hadin kajian keren berkite girang ba kibakan tup ubak Robin Sangriang nyop san snem karta. Naga shinong nong dubir, baru stand puweng, Henry pukandai snem karta, baru bak tonel renyau, Henry fulai snem karta, kiba naga shinong long dong dai. Kilong bakadai namar ka jing ai injection COVID shield, ubadeu antivirus, nakamta ka klam corona, bakine kirang ba kim nang shu bantre bangkata aku majulong. Kaseng kalong shu, bahaba mensyua ka por bakite kirang ba, kirang kia akrat bah, ka sorkar kada shimkia nakamta ka koi ka kia ka jongki. Nantapa dah bakile opang kada shimkia kumbalik mensyua, kumta kaseng kala dawaru na ka sorkar, bahkan dalit jurip hi banai bai dawai lem kumta kaseng kambanse mashim na kuipar kasim jam lara kasorkar kamenti ka jingdawa jong kaseng ong usam lakit bor laung ru bawa Robin Sangriang hakapol ba onang syai dang klain utre ku menteri rangba jong ka hima nong lang leadership baru babaru ku munong penregister kandau jong ka hima naro kata utre ki kamleng ka ki pentor bat kiwi ki benta hari nadu ka ar punyo tarik uyayong jong snem ar jarap howe ula kempang kanit kansan. Dayeng ro ablek kom to. Apa ya cha? Kendet. Honor injek turbin la berdandon met na ba. Pe sini se, Mei. Ngo sini wa. Ha. Ta biang